clear tu le ngai thatu te chibai vek ule tunchuma chuan pu jemal somzola van chong je somat thu soin ahong kal zel clearin kan ngai thla ho don ani he athu soi hi February ni ruksang ni som ni le paruk karliam ta zir tom ni ami kha ani a ni khat lek chung pon rampum adeng chuak ngala ama ngei pu in beizui a lo na sa le ti shiat ani kan chin chalo deuh chu politics a chuan thu in chu a anga thu dik zok zongin thiam zok ni in chu chang po a omang mimal nun thleng po a valu chil chang a om bok chin ma semi melan dan le pian mang te thleng thlenga in ve na na man hi a chalo tak zet ani athu soi hi atop lama ngai thak tur da kan tum anga tuna chuan puje Sawma'n hemi chung changa hian thu ziak aron neya chu in lo chiar lok te ang u he kathu soi hi aden anadeu nge moni zatni khathil thuwa kalar hluai mei party pakhat chol army lamin anthiam top le thei top cho in min beng niam character assassination antung ve pha ani hi a chen chuan an han du tho khopa Facebook vela post min tek pia lama direct message min thon boka WhatsApp message nen lam fake account atamber awangin tu tenge anni ka shelem lawa shapo ni ila ke in ka hove der lom si lawo antum lo thling takmo video link kada a hian kathusoi an huat em chu a om kathusoi hi thudik ani a thudik soi hi achang chuan aden anaviau chin reng ani hetitaka sarkar lai party worker ten an huat news report hi sarkar thu chua December ni somni le pani sang ni somni le panga DIPR website a po mu thein ala om tender chana le thlanna kunga thil fello a om awanga ti chu newsletter sumkal fello ti in DD news a hian puan ani a chuti em a huat thala chu ani reng emuni le huat tur an mu a an lo hoviau ani pu in adidig lo tu ni a an pu chunga chuan malak mai om dudersan lama te complain thei ani a reporterin adidig lo ani chuan dudersan how to te pu in action an lamayang chumi an la du tok lo cheu ani pu in ti ming chia thu boy te po an la order thei bokang chu chumi awanga reporter nu pui chhun han pakhat po ziak ve lo tu engma telve na nei lo le sarkar poisoi tu ni ve reng lo hlate khwa a transfer hi soimam ngai na a om lo routine transfer ani lawa khithil thleng wang liawa transfer order kha ti chwa ani ti la achiang boxi December ni somni pani sang ni somni le panga apuan ni to si tun tlai khonu niruk thlani sang ni somni le paruka ngai dam dil na Doordarshan newsin ati chuak le nu te hi akar a hlaviau mai bok ti in aron ziak ani sarkar na thok te chu transferable anni a ahuna chuan achuldan azrin an transfer mai tur ani ma se tuna thil thleng hi chu adan adang deuh em o ti ngei to na a oma engpo ni se chu athu soi chu han ngai thla ila eng thu nge asoi reng ti ngun takin kan lo ngai thladon nia karilru anna leni ti thain kan chananga ni jan lama social media lama thilwan doi thak tak mai le mak tak mai lo dara chu journalist working journalist kan nei zinga active berpol Doordarshan reporter nupui chunga sarkar ku thak na nia journalism a hian kumsom ni chuang ka hun kalo mang vea reporter kalo ni towa assistant news editor te kalo ni towa news editor te kalo ni ve towa kumsom ni chuang journalism a kom lai hian hetiang thil hi athen kala thengai lo ni he thil then dan chung chang hi fia dewin kan soi masanga December ni somni patnia committee on petition assembly committee in report an theluta assembly speaker a thelu tu chu kanemele prong mingliana ani a chumi chung changa chuan an report thelu chu enge kan ti chuan PM Usha noya
có lẽ sang te ti chẳng luôn na tur sum local tender process ti thale vek tura sarkara rotna an thlen thu ni chu thila chu an petition committee on petition ina an report thelu chu an thelu ni hian Mizoram sarkar thupuan na Information and Public Relations Department DIPR website apo alangkal ani chiang takin alang ani chuta chuanin petition committee on petition ina an thu thelu ka a ina akente a chunga omte chungte po chu sarkar piara atlam puya inziaka tendar chan na le than na konga thil fel lo aw ma wanga na ahuna na tho zo turpo a khot lai pha chu poi ati thu atar langa ti te petition thelu tu committee on petition I or report thelu tu ina athu soi ziak chongin committee on petition chuan zirna in ma so na tu le mi pui nol pui ham thana tur boi pui konga thei top chu zel turin sarkar thu nei tu te hna du sakna hla na ni ti te chung PM Usha nuai local te chu engtenge kan ti chuan college sang ti sang thlun na tur cheng vai bel setel tam tak ani a sarkar website a engkim a figure nen alom veka chuta chuan sarkar thu choina tarlan dan chu chunga amount sang te chu atar langa chung zirna in chei thatna le siam thatna na thok tur tender chua to chungchanga petition lut kai noi ni a Paro mingle chuan committee ngun taka angai tu nuwa le department ayo te kova soi pui nuwa committee on petition chuan retender turin recommendation asiam ta ani ti in committee on petition ina a report thelu ina a kentel tlang pui kha sarkar website apo achiang alang vekani heng thil te bo chan he be chan hian news mitam takin kan news mi ten an ziak chonga chuta chuan journalist kum tam tak kalau tho pui to puzira hian report hemi be chan thowa ziak hian chuta chuan a report a chuan sarkar lai pui PM Usha nuaya sum local chungchang retender tura rot na thelu ani chungchang asiak chowa chu chu du dar san news in lo puang ta a chuta an puan na chuan enge an lo puan kan ti chuan sarkar lai pui PM Usha nuaya sum local fel lo omte ti wording a oma chu sarkar lai pui PM Usha nuaya sum local fel lo omte ti khapuan ri ka oma pakhat le chuan na pek chua le tender dana fel lo omte ti om poka chumi ringot huwa chuan anu puian son ani chu sarkar PR hi chiara report du da sana report an puan nge a video clip ngai thak non le hian eng hinge huwa turom anu puian son na chu a order chu niminan hu chawani a date chu January ni som pakwani transfer order date hi government middle school kanan ai zola thoklai ni ya fanau pangten ne ya chungkwa member pathum chau an ni government middle school ruala lung government middle school an sonani he thil serious le thil mak tak kasoyang khan kumsom ni chuang vezet journalism a kom chunga poa kalakhiat ngai lo ani a political party sang te kan lo son ve to a reporter angin mun sang ate kalo tlan kwal ve to thina a chang chuan party hroi tu ten aru kin thil min sela aru kin chuta chuan local ro te min ti thina ni chunga chong kan lo tlan kwal ve to thin journalist a chuan enge ethics kan von kan ti chuan journalist kan ni chuan i source i puang zar tur ani lo i source chu
ipuan zar tik tika journalist ini na nga iza omna I hlova engma ini to lo ti hikanin zitir dana ni journalism ma chuan puzira hi ZPM GSin telephone ina bia a ithudon nahi soiro atia soi turin anin zotani anin kathudon na ka soi theilo atia aza omna von hi matumani chuwang chuan hetiang kara journalist te an za omna an na thona an za omna po vong him thelo le an ethics po vong him thelo tura nek chep an lo hi a poi ka te voina hian aw chuang nge ngai ka ria bikin journalist ka lo ni ve to na zona hetiang hi Mizoram a thlen kala sengai lo wa a poi em chu minister thu nge ya sona ni he thili minister thu nge ni a thu enila han huat em tu rong bok si lo lo hota em po ni sela andu le puzira chunga chuan thu boi jek lu tang miang defamation case siamang miang andu le dan noya malang miang enge tinge chun han khat po ziak ve lo mo phurna pakhat ma nei lo anu pui chunga ku tan thak chuwang chuan committee on petition report thelut nge tu retender tura rotna thelut tu nge committee on petition a hen an chairman chu ZPM MLA thawani committee na arel angin retender turin rotna an thelut ani chuta rotna thelut tu chu an member zingami MNF MLA puaro mingliana ani wangin engkim ngai koiluin ngai koi tu le huatur omia si lo kha holuin chutiang chuanin achunga kut an thaka tin report file tu hian ka report file a hian ti sual a om lo ve news desk lama an ma nin an ngai dan nen tlem an lo bel ve boka chuwang chuanin athu hi ka report ang dek dekin a kal lo wani e keima tang chon khoyama ka ti dar lo ati lom lom chungin achunga anupui chunga kutan thaka anupui hian chun han khat po news reporter aziak velo ange chuti ema kan ril ru hi khak mai le tinge ngai dan dang ni the kan ngai thei mi lo mai le democracy a chon ngai dan ai nang lo thin ngai dan sang ni te hi democracy kal phung ani chuti taka midang ngai thelo na le ngai dan dang nei reng te ngai thelo na an chunga kuthak zel tum na chu eng democracy nge diang le huat te lutuk journalist te theng po an chunga kuthak dua an zale na mang thelo ra be tum tlat tu chu akhiat pui tu le ati tu hi kan minister ani tlatani education minister ani tlatani phat rual ani lo chu tiang mi chu kariru taka chon journalist ka lo ni ve to na thinlunga tang pe chon public office luat tlak em moni le ti hi ki chu tuina he ka ap tlatani kariru na tlatani ani le chung te sarkar na tok an nei lo vek bi kem ni le an nu puiten pasalte an farnu te an chung te sarkar na tok reng om lo vek an ni bi kem ni le party chon ngai dan sang kan nei lom an ni pon ngai dan sang an ne ya ke ni pon ngai dan sang te kan ne ya chu wanga party sang om kan ne lom le kan ngai dan an put ve lo awangin an chung te chunga nakina kut kan thak ve zel don em ni he thili chu kan minister hian nuk le ro se min se thia mula kumtam tak journalist na ka lo tho ve to wangin he thili chu ka apani na ka ti ni